Kanisa ya Methodist niũrĩtie antu bawendi bobwega gũchumiria kwenjana bia kurakire antu bara bainyiritwe bonene ni mpanga empara kiara kagieta karia akwejanaga bia kuria anture ni gieka Gembe South Reverend Alice Mutuma wa Nyambene Synod ariwa kinya kwethera mbura ni kura bonene ntere mwanya cha county ya Meru antu no barumiri ni mpanga empara. Dennis Mugendi na ngotwacho. Kinya kethirwa mbura ni urite na no ikura nterene inyingi kaunti ya Meru, mpanga ya mpara nayo iririkana no iriku o tauria irari gitare kiaramu akuri na bata thirikari na antu bawendi bobwega bete nambe na gutetheria akari yontumira bire bianditwe bitakura ire kuringana na askofu wa kanisa ya Methodist Nyambene Synod Alice Mutuma na bangi baria bakinyite nturene agika kachio Gembe South kuretera akari irio bia utethio na nguo cia gwikira. Twiyite ko nontu bwa kwejana bia kuria kiri ngwira twithiritwe tukirita turi Nyambene Synod kuma mweri wa 10 twithiritwe tukiyana bia kuria kurete wo antu bena thina nontu tinto birakura baria actually rira tomba kuwa antu bakunyira ikwambiriria January February nara thai kwanza kuthuki muno ni onto antu baetura ba itakurima ebuti bakaona bira bakaona bakaria na nonto mabuti ya thiri tai mabuti yana yare maoi ya thiri so actually nderero baekarande nyumba theriki kwirethia kura bakarande bakia mwangi baata byo ora bakia renge baata eka kinya roere mwegenda na bagwa kwebieta ekiriko na ndina tumire message ku auga kwina mparana na kweja nirio tumutwarie ka tumutetherie ndiko na message ire ekurubaru haraka ibarare ya project ekweja na irio ndaria na chialide aria na ekuru na batuma na mbecha nikuwa ndibwega nontu bwa bishop wetu Alice Mutuma nontu bwa turikana iteneretwe na mpara omba kona bura into bibuithai pathwania utena mpara lakini anto bena mpara muno wetu kwina mpara muno inyanto bate komba kurimira miunda sasawa mbura yurete lakini anto miunda ya bate komba kinya kurima muntu ari ukira rokire ana bena mpara wegwengwe na mpara na atiomba weta mundene kuringana na bwa liekari kwa iko mini kinya kethe ambura yurete no twage nyama ketha ukolokira buranto bainyelegite no ndubate komba kinya kurima ni mubango na juu askofu Alicia kuga ritire na mbere gonto mwanya kauntine kinya kethe ambura ne anite anto batere ya mate mpembe itera umaita kinya nyanchongolo kwa wanto stiro bena mpara ukiakwithirwa waomba kuringithwa ni onto yonto yabo tukuthithia kuntu ko stiro no tukuromba nikenda ukaomba ututethia kana ugatunengera kira wina kyo batutekyo tukurea kinya bia kurea watunengera tuikamata tukaenderia antu watunengera nguo twakamata tukaenderia antu nontu rimo mea womba kuwa mbecha lakini kira tukwenda ibia kurea kinya wendo uturi. Dennis Mugendi Weru Njuma ntore ni agika wandi ni akachio Gembe South County ya Meru.